Mai ka kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tun rei nei la mai thon riu tare. Tamenglong January the recruit na kathum. Deputy Commissioner Tamenglong Angshim Dansawa IAS 3 Hit and Run Motor Accident Scheme kum singnai na treat na kanai lam khau. January the recruit na kathum nung conference hall Deputy Commissioner Tamenglong khau press conference that kai kan the. Deputy Commissioner Tamenglong rui Hit and Run Compensation Scheme hai. Rai mai April kum singnai na treat na kanai khau tat na kahau kan chongi tiki mi tong scheme lam khau mansai azu rika lam thai in than magna bami tuna sagane. Kumna Tamenglong District khau National Highway azu alam gong na bam mai khau hai mi tong scheme lam hai mansai goi riti thai lo na bam khang kage na ye tuna sagane. Mi tong scheme bang khau thai su mai patwang na ye thai kan mai kai khun ri dangka lang nai ngan hai claim sunu puni kumna Gaanphiu mai nun ri dangka jingringu ngan claim sunu puni tuna sagane. Press conference tai National Road Safety Man kum singnai na treat na pungu le kariang nai na tatkai kan chongi National Road Safety Man tai January tarik ru kum singnai na treat na pungu nung tai Jadonang Park khau flag off suna mass rally tat lau kan chongi tuna sagane. Rally khau tai SP Tamenglong CEO ADC Tamenglong DTO Tamenglong Principal Tamenglong College Khanit Jet EO Tamenglong Ruini kazao lau kan chongi National Road Safety Man hai January tarik tamru na khat kum singnai na treat na pungu ngan tatkai ni. Rai mai April kum singnai na treat na kanai khawre asai ngan milong khau hit and run case nai mitwang scheme hai claim sunu puni tuna sagane mitwang scheme lam khau district level committee tuna kasiam lauthi mi khau tai DC re chairman thi committee khau tai SP SDO CMO transport officers taxi drivers association le truck drivers association to president kazawi tuna sagane. Compensation claim suni mai hai form 1 hai claims inquiry officer khau submit surai ni nai CEO re investigated kai ni kumna bu khatlung khau form 2 high claim settlement officers or DC khau submit supni claim tai insum the duwe thai form 3 high zangru na pung lung khau order suna tipadat ni form 3 le form 1 2 khani 6 kazao na general insurance Council khau submit sudat ni mitang tai zangru na pung lung khau bank account ti lau me khau sian tai ti good ni tuna sakane. Mitong compensation claim suni me khau police FIR postmortem report injury report lega ge nai mai supporting documents kwai hai kazau ni nai tuna sakane. Press conference khau tai additional SP Joshua pa mai khani DTO staff nun gwang kazau lau kane.